ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯆꯥꯗ 50 ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯗ 30 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯥꯁꯤꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ पाउ संदोंग पिजरी लौ सिंगुबगा मरी लेनबा थबकसिंगदा सेंटर न सादा 50 अमदी स्टेट न सादा 50 पुथोकलंबा अदु यूनियन मिनिस्ट्रीगा पुन्ना खनदुना स्टेट न सादा 10 सेंटर न सादा 30 पुथोकपदा यानरी हाइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नासिरना फोंदोखरै मसिना लौ सिंगु तौरिबसिंगदा हेना कानबा पिरगनी हाइदे वाफमसी ngasi लिसिंग 2035 गी राइस क्रॉप कंपटीशन गी मना येंथोपगी थरमदा महागना फोंदोखिबनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंधुना संजेंथोंग द लेबा डिपार्टमेंट असिगी कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखिबा थरम अदुदा एग्रीकल्चर डायरेक्टर लुइस ngसाइनाउ अमदी अतै ऑफिशियल सिंगसु थरम अदुदा सरुक याखि स्टेट लेवल अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल दा पांगथोखिबा कंपटीशन दा फोकथोक यामना पुथोकपसिंगदा मना पिदोना इकाई खुमनखि एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नासिरना फोंदोखिबदा लौ सिंगुबगा मई लेनबा थबक थरमसिंगदा राजनीति याउना मखल अमतगी खुदचंगबा यारोय मिनिस्ट्री ना सादा 30 शेयर पुथोकपदा यारकपा असि लौ सिंगुबगी लमदा अचौबा माई पाकपने हाना फन लेटबना मरम ओइदुना तौबा ngamlamdaba kaya hauzik district officer singi thakta kupna yangsinduna hakthengna thabak tawgodabani haiki asengma lawmida ma ki darkar oibasing khangdoklaga khudong saba pigadabani amasung scheme kaya lawmi singda khanganaba thabak pakhetkadabani haiki lomi na kanano lomi na tabana kanano aisi karigba photami yeli haiba kalda district to leiba yoi punima hekta lomi yorapa aduna masi puna masi cluster system si district puna makta local body sing the semaga agriculture department na to alba lomi sing se fix tawraga thambina na bathu goma tamna thamani se the district agriculture officer sing additional director division makada department se da masi mati all entire district puna makti step sigi masi mati yarigo makai fix mak tawdra fo da su koina masak khangba masing marang kaina thamna na ba pot se masi ma ai to hanjaningi ngasi malem gi mafam kayada pangthonabagum manipursu persons with disability gi malem gi numit tharam pangthokre sarva shiksha abhiyan state mission authority na sinduna ifal gi gm holdersu numit asi pangthokhi tharam asida education else ki director pravin ssa state mission authority gi finance controller w sarto zeo zone 1 gi dpo gopi mohon maibam su sarup yakhi tharam gi sarukama oina layekpa sangdamnaba amasu pangthokhi sangdamnaba asida mako mathang taraba singda mana mathum sing yanthokhi Finance Department na matam sana sale thadorok tabadigi Social Welfare Department na child trafficking ga mari lainana thabak paikhet pangamdre haina Social Welfare gi Director N Navakisona Fongdokre ngasi Kumalampak leba kangsangda pangthokpa person with disability gi malem gi numit tharamda Director Navakisona makata na haikibada Finance Department ki paisa kaithoropa ngaidrabasu lanai oina paisa putholaga nominee sida child trafficking ga mari lenana mangkriba angang adu kannaba thabak paikanagani mana makhata na haikibada differently able oraba miyo singbo samas ki isel da puraknaba honabada department khakta natana NGO singi sauraba mateng sangi medical department na disabled certificate pibada Tabtharibasi department na miyang sangduna kudong saba fanganaba honaragani mid udraba singidamaktasu akannaba software ama piduna larik tambada hena kudong saba fanganaba honaragani haiki Social Welfare Department na sinduna pangthokiba tharam aduda department asigi principal secretary LK Debrahman na haikibada Mama mapa oibasingna differently able oraba masa singbo losinduna thambagi mahuta makoigi puling thagotuna mahausagi punsida pudakna ba khonabada thaudang lobiu haiki We are trying to support a number of NGOs also who are working in this field because I feel that more than the government it
it is NGOs who can really do a lot in this field, either through funding from state government or central government. We have a very active NGO environment in Manipur. We have many NGOs here who are getting funds from different sources, and I would like to encourage all of them to work for the betterment of differently abled persons. Numit mangani chathagadaba ahumlak suba Winter Disabled Mela Tera Kebol High School da nga sidigi haukre Relief Center for the Welfare of the Friendly Able Person Manipuna Lifeline Development ka kusam naduna Pangtho liba mela asui haudopigi tharamda Art and Culture gi Secretary K Radha Kumar Organizing Committee gi Chairman CS Opendro Naharul Thaudangi Editor KS Loya Lakpa amasung CS Joy Kumar su saruk yakhi Tamelong amati Sanapati District tagi yauna Disabled Orable Singna Punna Store Yankairom Mela asida saruk yari Organizing Committee gi Chairman CS Opendrona Mela asigi sarukama oina khana nainabasi pangthokpani Kanagi sumating yaudana pangtholiba mela asi Disabled Journalist Award piragani haiki Secretary K Radha Kumarna Government disabled singi damak thabakaya paikhatli Khongzel yangna satrabasu tuminna laisinbadi nate Disabled person sing haujikti tawba ngam kaya laire Mela asina makoy puling thagotpada sauna mateng oiragani haiki Tongana ngamakpagi mingthon piraisi yam positive attitude amaga loinaba laiba kanosi train hi am phajaba train ni aduna I must say that koi international forum da su persons with disabilities ga ba free si hujik thadu ambam matam oire haina I logjai maramdi this is the age of empowerment of differently able persons World Disability Day ga mari lenana nomagi oiba legal awareness tharam amak Kwaramal Kaithelgi Ima Kaithelda Pangthokre District Disability Rehabilitation Center Manipuna Manipur State Legal Services Authority ga punna sinana pangthokhiba tharam masida District Administration Judge Imphal West N Manoj Kumar District Administration Judge Imphal East S Ingocha Manipur Legal Services Authority gi Member Secretary RK Memsa Susaruk Yakhi Prosecution ge Director Ngangom Tes Kumar yauna akang haikayana resource person toina wa ngangki Disability gi Hanigi Commissioner L Ibom Sana Disabled Singbu Hantana Yengbiba Tawroidabani Hauziki Matamda Makogi Damak Tawya Bakaya Laire Haiki Mayam na lawna na sa minungsi po pa hay kamuna makogi minungsi niyang ambirami kanabon na karim ay nabibisiwa ko na natin kanabon na o magungi na sa tiya ay nabibisiwa ko na natin Sumba niyang magkatamang ba daw asidi akong kara tuntunay mapungpana social stigma se eko na mapungpana kukong ngamdanaso akong makarati bayang ure Achievement of Rising Maiden Lakhipur Jiribamsu World Disability Day Tharam ICD Complex Lakhipur Pangthokre Tharam asida ZEO Jiribamgi AI S Lalmani ICD gi Parents Association gi President S Zadov amasung Ais Dhani Maite Susaruk Yakhi Amaromda Sweep Tree Campaign gi Makada CEO Manipur Pirakpa Disabled Singi Polam Singsu Yantoki Society for Disabled Person Manipurna District Social Welfare Bisnupur District ka kusam naduna Disabled Day Tharam Kumbi Katil Pangthoki Tharam asida Kumbi Kendra gi MLA S Bira District Social Welfare Officer A Kamisor Bisnupur Police ki Second OC T Maina Nehru Yuva Kendra Sangathan Bisnupur gi Youth Coordinator L Marjit Susaruk Yakhi MLA S Birana Differently Able Singidamak Nesting Thakta Music College Ama Kumbi Kendra the Thamnanaba Honaminasi Aikoi Kudimak Amatani Kenaba Thambigano Disabled Signa Aikoina Tauba Ngamdaba Tabakaya Hena Tauba Ngamba Tabakaya Lay Maram Aduna Makoibo Kaidongaida Kenaba Wakal Kaloi Dabani Haike District Social Welfare Officer A Kamisona Government Piriba Sada Ahumgi Kwata Fangnabgi Damak Imung Manungi Mio Singna Certificate Loba Kaubigano Haike Tharamga Sarukama Oina Disabled Person Singna Zagoi Isekayasu Utke
Hayengdagi Hauduna Numit Humni Chatagadaba Imphal Literature Festival da Saruk Yagataba Bangladesh Tripura Amadi Myanmar dagi Delegate Singh ngasi Imphal da Tungnare Sayang Paba Kana Nainava Amadi Writers Rally Namapung Wegadaba Festival Asida Saruk Yaba Lagriba Bangladesh Manipuri ki Sahitya Parisad ki President A.K. Staramna ISTV da Manipuri Literature asi Hena Support Hanaba Mapaleba Single Ladiba Manipuri Singi Apunba International Literature Forum Ama Manipur Sarkar akan memiyang sangbiduna sembi rabadi aikoi ke lol asi kan mangamgani haike Handa kishigana akoi Manipuri sahitya ki da oina madu oina Imphal ki natra Manipur ki da natala Manipur mapan ki Bangladesh Myanmar Assam Tripura mafam namota lei ba miti sing Manipuri sing khundari ba makoi sahitya ki maramda Tanaba Tinaba Natraga Hui Naina Duna Kari Ohen Baja Bible Wakanba Aduma Shingot Pagi Festival the Handaki Festival Mapung Paba or Ramani Yan Magun Jen Maniani Kanje Manipur Sahitya Parisad Tripuragi Mehud Konjengbam Saritana Manipur da ahanbu anya lakpada Manipuri lol ngangba mayam amang uba fangbada asuki matik apian ba pui Mirol na imalol ujuna lerekpana aikoi ga aseng ba imalol asibu yokatuna masak tapa ngamroi tra khalu badu ngamlagani haibe ge lambi ama uba fangle haike yam nungai asida laktuna aigi imalon ngangba mi myam se ubada thamoi yam pele amsun ngai jar sahitya gi lamda habadi ahan badi Bengali literature na hokibani adudadi meitelon tambagi sho khoi chance phangdaba gi maram moina adubu imalon bunung shibashu lei thamoi dadi aduna class 11 tambadagi hokibani meitelon sidi Myanmar gi mihut oina laktiba Hari Kumar Awang tabamna Myanmar da leba Manipuri sing lol asi tabada khangman natna ngangba amadi ibadi ngamnadre maram aduna Manipur Sarkar amadi civil society organization singna miyang sangbiduna lol tambibagi tabak paket pirabadi Myanmar da su Manipuri lol hinganma ngamgani haike Yohina Nahasing Sabo Masinagri Goi Hasang se body structure se Mung Krigri Koba Hezaki Mung Krigri Koba Yo Sang Nabi Sing Krigri Koba had a Kakade Yak Tausay Tausay Evide Yak Pana Hegde Hegder go Sri Ozama Tabi Yohina Larry Eve some Maysi Eve Togane Dega Pabs to Togane Maron to Tologane Maron Sojaps in Maram Karamna Aga Yo Awam Debag the labor Lambi ki mataida haksang soningai oiba mawongda sana thangnaba polam sing niyam kaina yoliba singi matangda ISTV na ngarang akhanaba pau ama sandokibagi matungda Food Safety and Standard Enforcement Wingi Designated Officer Food Safety Administrative na ngasi rup mahal teng ta sana thangnaba polam yonba SK Hotel gi license kakpaga loina Food Safety Act ki makhada sana thangnaba yolamniba Surrender Kharwal gi asa atak yonba thingjen krai Food Safety and Standard Act lisingni taruk Rules and Regulation lisingni amagi makada sana thangnaba yolam besingna hasang soningai oidanaba amasung sanitary ge thabak sing fajana pangthok trabadi sana thangnaba yonba yade Imphal gi akoibada sana thangnaba yoliba singna ekasigi chanaga daba sing ngakna chatpinaba Food Safety Officer Y Saitazitna khangalakle Sinjaka mari lainaba karba tawrbising asi kana kanano haibadu matam sana authority da pau PBU authority na su koi action lawna bohana jagani aduga karba tawriba kangu na su wayan tawduna natraga yamna lu nandana yamna modna maong tadana sinjak sing semba saduna yonduna prajama yamda bija biba tawbiganu makhata na drive chathaduna koi directorate ki makhada directorate ki medical directorate ki poktak matungina makhata na drive chathaduna adumak athingba si thangani penalty si then bana chingba tawbani Indian National Trade Union Congress ki kuntramatui suba kana nainabagi mi from yaurunaba Manipur gi miyoi talamathoina saba miut kangbu ama Imphal thadokre New Delhi gi Talkota Indoor Stadium da December mari degi taruk fawba chathagadaba session asida sinmi singi yaifanava amadi phangpham thokpa haksing phanganaba maru oina kana nainagani hairi paugi maraktana break amatang lominasi break matungda taramna oksari All India Panchayat Parisad ki National General Secretary Oriklaba Professor N. Mohendrobo Opage Tharamama ngasi Imphal East ki Manipur Panchayat Bhavan da pangthokre Tharamaduda Manipur State Panchayat Parisad ki President N. Tombi Imphal East Jila Parisad ki P. Bimola Imphal West ki Adaksya Y. Dasumati Amadi Pradhan Singh Susaruk Yakhe Manipur State Panchayat Parisad ki General Secretary T.S. Bobol Singh na phongdokhibada
Nauna National General Secretary Oiraknaba Professor N. Mohendro Asi, Manipur State Pansayat Parisad ki advisor ni. Awang Nopo Lamdam Degi, National General Secretary Oirakpa Mahagna Anisuba Oire. Lamdam Masida Oiriba Pansayat ki Pibam, National Takta Pukatuna, Kanganba Amadi, Anova Tabak Tarum Kaya, Lamdam Masida Purakpada, Achoba Taudang, Laura Kani Haibigi Tazaba Fondoki. N. Mohendro na Fondoki Bada, Manipur State Pansayat Parisad ke Tabak Tarum Singh Sakanduna, National ke Takta Makatana Tabak Pangtuk Naba Kangalakani Haiki. Ahmad Planning Commission की member मैम सिंसी यम चौवी मोन्टेक सिंह आलूवालिया ना Planning Commission की deputy chairman और बसी Minister of Cabinet Minister के रेंग पीर का कोई की chief minister कुंबा न चट्टो मतलब दा मानव में सुम मागी पथक थोंग तो नहीं एक तो बसी नरेंद्र मोदी ने याद दी कोई की elected में न चौंक तो बनी Chief Minister के काउंसिल में लेंगे नहीं, जोनल काउंसिल लेंगे नहीं, Chief Minister में आप सुने सर, मधुना कोई भी लुसिंग को इधम नहीं ना, Planning Commission के हाने मेंबर लेवे सिंह तो लोग लोग तो Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur na Sakot Taurang Nupi Loop Amasung Yumnam Huidrom Makaleka Youth Unity and Development Organization ga Kusam Naduna Warep Nabatagi Manungsana Pre-Measures Political Status Ki Matang da Kanan Bagi mi from Ama Ngarang Yumnam Huidrom na Pangtokre Mi from Masjida Kulgi Ahal Elangbam Budi Elangbam Tomso Sarkagi Convener Somarindro Toksom Amasung Ko Convener Anan Maitesu Saruyaki Amaramda India gi Awang Nopuk Lamdam da Ladiba Yellomi Pur Kudimakna Saruk Yaduna Ahanba Awang Nompoki Yellomi Miyam gi mi from December Nipandigi Horogatara Fauba Kumalampag Sports Complex ki Kangsang da Pangtok Naba Sem Sabal Loire Hairi Sahi Asigi Christmas Mai Pang na Ing na Tamna Pangtok Naba Ngasi United Naga Council na Sandel Naga People Organization ga Kusam Naduna Advance X Mass Torom United College Sandel Manak Taleba Sakpi Turel Tolban the Pangtokre, Taramasida UNCG, President Gaidon Kamai, General Secretary S. Milan, CNPOG, President W.S. Karnal, Tangkul Nagalongi, President Wipon Jimiksu Sarukyaki, UNCG, Maikading Sarukyaki ba Nagalo Simakayada Kudol Tamki, UNCG, President Gaidon Kamina, Sahi Asigi, August Tada, Matang Puinadigi, Naga Miam the one and Nainlagraba, Peace Accord signed Taukibabu, Harawa Fondo Pagaluina, Lakadaba Sahida, Nagagi Warusin Purakpa Orasano, Lagreba Christmas Asina, Naga Singh, Manipurgi Amadi, Malayam Gimafam Kudinda, Tangdu Laitaba Purakpa Orasano, Haike. Hanakti Mana Sengbo Popudo, Naga Singisu, Amsung Manipura, India, Global the Peace Labor Orasano. How keep him the struggle to keep him Hosiki. Prince of Peace focus na akoi achauba hongba society ma oiba ngamnaba akoi punmak isora haijarga this year 2015 gi Christmas ase mapung phanaba isora haijase da sum aina sum Punjab December ki tang tarukta pangthokadoriba Home Guard ki Foundation Deda Supreme Court na ruling pikraba Home Guard ki Tolop State Police Constable Amadi IRB ga manahan gedabani haiba wafam Se Minister na lauthok pinaba Manipur Home Guard Employees Welfare Association na miyeng singsilagle ngasi kyathung da pangthokiba paugi mi from Amada Association asige President Y Mangina Fangdokibada Home Guard ki Tolop State Police Constable Natraga IRB ga manahan gadabani haibasi Supreme Court na sahi asigi March ke tang talaga mathoida ruling pikrabani ruling aduda tha ahumgi manungda state natraga union territories singna thabak oina pangthokadabani haiba wafam yawrabasu Manipur ge oiradi namsinduna thambiri hiramasigi matang the association gi maikaidigi Manipur High Court wakat khibasu laikre Karigama wafam masi lauthok trabadi December tha manungda association ge members singi general body meeting pangtholaga kari khongjang sangsing gadege haiba lapthok lagani Union Ministry su ayiba cherol piduna taksilagani haiba galwenana tolo picture abasu thabak yamna sizinari ba personal sing asigi PDS ki item sing sarkar da haizabadigi piba hogduna yanthokle adubu member listing ani sama maudraga taruk leibada seng quinton quinkhak pirakpana konadabagi phibamda leire personal singi phangham thokpa sakthung mapung phana PBU haiki Rising Day ki mangoi nana adugi numit aduda akoida pirani haibagi ayaba se lauthok biyu
मसी लाउथोक पीद्रगदी डिसेंबर थाजिगी 2015 की डिसेंबर था लोइद्रिङैदा अचौबा होमगार्ड एसोसिएशन असिना सिल्लगा होमगार्ड मेंबरसिंग की ओइबा अपुनबा जेनरल बॉडी की मीटिंग अमा कौरगा मखा ताबा करी थबक चंगजनगदगे हाइबसी अखोइना खननबा नुमित अमा कै लेपजरे लंबी क्वालिटी लेना सेमद्रबदी थिंगदिलगनी हाइना सांदेल नागा पीपल ऑर्गेनाइजेशन ना मीडिया दा फोंदोरलेबा वाफम मसिगा पीडब्ल्यूडी मणिपुर गा मरी लेनदे हाइरे डिपार्टमेंट सिगे चीफ इंजीनियर एम लोकेंद्रो गे चेरोल अमना पलेल दगे सांदेल फाबगे किलोमीटर 39 सांग लंबी असि मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना नेशनल हाईवे नंबर सामसुब ना अनि सी पलेल सांदेल हाइना ओंथोखरबनी अमसुंग मिनिस्ट्री गी हकथेंग नबा कंट्रोल अमगी मखादा लैखरबनी हाउसिंग मिनिस्ट्री गी पीआईयू अमना थबक सुरिबनी मरम अदुना पीडब्ल्यूडी मणिपुर सिरिबा मराल असि युमफम याउदबनी हाइरी लिलोंग हाउरेबी अवांग लेकाई तेरा मखोंग अपर प्राइमरी स्कूल की अथॉरिटी ना माहिरो सिंगदगी आरटीई चना कांगलोन की वांगमदा एडमिशन फी लवी हाइरिबा वाफम अदु अरानबनी हाइना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की मेंबर एमडी आजाद खान ना सेंगदोरकले स्कूल की माहिरो सिंगना वाकन मिफम चथरबा मतुंगदा हिरमसिगी मतांगदा डीआई उनदुना स्कूल की ओइरिबा फिबम की मतांगदा थमखी डीआई उनबा अदुदा ngarang media की खुटांग दा वकत किबा माहिरु सिंगी मामा मापा अमदी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की मिहु सिंग सुसरु याखी कमिटी की माइकैदगी एमडी आजाद खान न फोंदो किबदा स्कूल की माहिरोई अमतदा एडमिशन फी थेद्रबदी परीक्षा थाबा यारोई हाइना खंगनबा लैखिदे थानदबसु यावखिदे मिड डे मील सु सांग नाइना पिजरी लिलोंग माइकई की ओइना सरकार की स्कूल दा माहिरोई ख्वाइदगी याम तंब स्कूल अम ओइरेबा असिबु मिंगसा थीनबा होनरकपा लाइबक थिबनी माहिरोई लु पीएसओ नसु स्कूल दा लाक्तुना निंगथिना थिजिनदना पाव फोंदोरकपा असि अरानबा लंबी दा सत्खिबा याबा वाफमने मतुंगदा तहनिंगदे हाइखि स्कूल से यूनिफॉर्म फजना अदम पीबीरी लाइक फजना अदम पीरी अदगी मिड डे मील की केनो से अदम फजना तौरी अदगी थबक खुदिमा एग्जामिनेशन तरेक लवी सही सेमदा मशीनरी द संगी सीएसआर अदगी कंप्यूटराइज क्वेश्चन अदगी इंपोर्टेंट क्लास 2 हाउ द पीरी इंपोर्टेंट सिंग बसी लोइना मीट तोबंगम गार्जियन अखोय म्याम होना से बंगाक्तन अदगी सिदसु नते सरकार की माइकैदगी रूम से एक्सटेंशन तौबियो हाइदना कयार हन्ना हाइजरबा फाबरा तौबिरक्तबदगी हंदक तुरेन मपानदा रूम मनी अखोना गार्जियन सिंदगी खाइगत पैसाना सारिबने अदुगो हुजि क्लास 7 अमसुन 8 मफम अदुदा तमिबने हुजि ओजा हसमत अली मिसी दा सेनरिब सिंह मरा लेते हाइरबदी नुमित होमनी के मनुंग दा जेएससी दा संगरकनबा खंगन खरबसु संगरक्त्रबनिना मखोय मरा लेरे ताकपनि हाइना जेएससी अमसुंग मुस्लिम काउंसिल मणिपुरना फोंदोखरे हाटा दा पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा जेएससी की कन्वेनर एमडी रजास उद्दीनना हसमत अली कनानो हाइबा मियामना मुन्ना खंगे महाक लौक्तुनरगा हाटपनि थौदोकसिदा सेनबा मंगागी मसक ममिंग पुलिसता हाइरबसु हौजि फाव फादना थमलिबा करिगिनो मिहाक असिदा सेनबा खुदिमक अथुबा मतमदा वायल चथदुना चराक पिगदबनि हाइखि मुस्लिम काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी अराफ्ता अलीना एमडी अमु मसाना याना पुलिस ता संगजखिबने पुलिस ना फाबनते मरालेबा मियोय फाबिदबा फारबा मियोयना बेलदा थादोकपा हौरकलेबा असिगी मनुंगदा करि लेबगे हाइना मियामना सिंगनै इम्फाल ईस्ट की एसपी अमसुंग इरिलबुंग की एसडीपीओ उनबदा पिरखिबा थाजबा हौजिक फाबा थबकता ओंथोक्तबना मियामदा खोसाउनबा फावले मसिना फतनुंगदा थोरलबदी पुलिसना दायित्व पुगदबनि हाइदे हाइरिबा अखोई मियोयसिंग असे अथुब मतमदा मखोई फारगा स्पीडी अथुब मतमदा ट्रायल चथगदबनी मरा लेबा मियोयसिंग दंदी फंगनगदबनी आइन की ओइबा मखोइबो चेराक फंगनगदबनी लोइनना मखोइदा बेल मुव तौरिबा अमदी मखोइबो बेल पीबी दनबा अमदी शेल्टर मखोइबो मफमजिंगदा पीबी दनबसु मियाम प्रजा मणिपुर की चिलेनाउसिंग प्रजा पुनमक्ता खंगनजरी जेलियारोंग जाति की मसक थोपलुप अम ओइरिबा फुलिंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स सिंग अमुक हौकिबा नवंबर 19 दा मेजर कुल कम्युनिटी हॉल दा फमकिबा मिफमना लुप असि अमुक खन्ना हिंगत हनबा हाइना वारेप लौख्रे हाइरे
College of Nursing Rims ki Tare Suba Base ki Nursing Mahiru Singi Lem Lighting Amasung Wasak Lobigi Tharum Rims ki Zubli Holda Pangchokre Tharum Masida Institute of Sigi Director Professor S. Rita Medical Superintendent M. Amuba School of Medical Science M. Yugi Din Professor N.Z. Brajasan College of Nursing ki Principal Ais Jamuna Su Saruk Yaki Principal Ais Jamunana College Asida Tamkiba Mahiru Kaya Tungan ba India ki Maming Nerava Institute Singda Sangmangam Kray Naras Singna Katopaga Luidana Ahing Nungtil Naidana Miam Gimating Pangadavani Haiki. As you join this noble profession of caring the sick and suffering, the road ahead will not be easy. You will have to study very hard. Your work schedule will be different from the others. You will have to work in out schedules like night duty and other substitute duty schedules. But there will be many family, personal, and workplace challenges. KCP Poirei Maitena Rinster Nurse Samatra Taruk Lobugi Athingma Thamlamba Adu Komtok Lehaina Lobasigi Publicity Secretary Malem Nganda Maitegi Cherol Amana Kangalakre Luvasina Department Singi Amorpa Sengdo Pugi Lokulapa Kongtang Amawina Lufki Finding Group Ki Akanava Operation Mangal Special Timna Kumna Tigat Lubda Varasakagi Ministries of Health Deputy Sanda Tharakpa Deputy Director Y. Rajendra MS Dr. M. Amuba Amadi Director Dr. S. Ritana Kariguma Makal Amatagi Corruption Tawdana Masagi Oizaba Hadoktuna Rinpu Sakot Kongtang Lumda Chalambadagi Hana Tamlamba Athingba Adu Handopani Hari Amaromda Central Manipuri University da Thika Tauba Ramaigi Matakta Athingma Tamlamba Adusu Komtok Lehaina Cherolosina Palakre Amukahana break amatang laminasi Tamelong Kongsang Lambigi, Fataba Saruk Singh Asidagi, Semjinba Haukre, Hypo Zadonang Parktagi, Tabak Suba Haunabagi Damak, ADC Tamelongi, CEO, Joseph Paulina, Nascent Highway Infrastructure Development Cooperation Gi, Miu Singh Lamthaki, Taramasida Project Asigi, Manager Sanjoina, Temporary Wena Semjimagi Tabak Asi, Quality Lena Sunaba, Young Singani, Lambi Asi Satpayanaba Semjilingai Manungda, Detailed Project Report Ama, Semduna Sahi Anigi Manungda, Double length oinabagi sing kakpasu haugani lambi asi atuba matamda losinaba honabada miyam amadi lanai lup sing na mateng pangbiyo haiki ATM Tamelong Joseph Paulina lambi asi semba haunabagi damak local MLA Zamhelung Panmaina hona bikibagi damak tawbimal khangba utpaga loinana frontier organization singna government ta taksin kiba kayabu thagat pa phongdoki Laima Kongdugi, Kangsu Water Treatment for Ising Purakpa Millimeter Sangwagi Pipeline Asi PMGSYG Lambi Semada Kadang Bant Amasung Kauktuk Lambida Kaiba Maramna Kangsu Water Treatment Plant Ising Lakpalep Kray Maramasina Iru Semba Rizabana Kuanba Uripok Tera Kaitel Amasung Akoiba Wahengbam Laikai Kwaramal Kaitel Animak Secretariat Office Babu Parage Saruk Kanada Kaiba Saruk Asi Semnimal Luidriba Fauba Ising Piba Lepigani Haina Water Supply Maintenance Division 1G Executive Engineer na Kangalakle Infal Iski Manungsan Laiba Kairao Makting Primary Health Center Gi Mingda Mir Karana Loktunaraga Tabak Sudana Sel Loktokre Haina All Round Development Organization Kairao Makting Makalekaina Media da Fondo Kiba Adugi Matangda Infal East Chief Medical Officer Dr. Puspa Raina Sengdorakle Mahana Fondorapada Kairao Makting Primary Health Center Asi Kairao Digi Amzad Ali Koba Mioi Amana Samjin Sajan Bagi Tabak Satabane Masida Lana Paisalo Tokibagi Wafam Late Primary Health Sub Center Asigi Akwebigi Pibam Hana Ising Tumzin Duna Lerambadigi Laipak Tongatuna Nung Pawa Taduna Semjin Sajin Krabane Health Center Asigi Toilet Amor Akai Hundopam Amasung Safety Tank Semba Pungroi Loire Hiramasiga Marilenava Executive Engineer Amasung Esoda Shirak Diva Maral Asishu Marilena de Haide November Manga Amasung Tarukta Pangto Kiba Rimski Interview Aranba Semjin Sajanba Senza Tumza the Yumpam Oiba Interview Oiram Lehaina M Suna Fongdokle Mahiro Lubasina How Kiba Nabe Mataraga Tareta Medagi Kutanga Rimski Director na Tarik Tareta Tokiba Public Notification Adu Ngana Satpinaba Amasung November Manga Amasung Tarukta Pangto Kiba Interview Adugi Selection Process Adu Senza Tumza Yaudana Niyam Suna Pangto Pinaba Tam Kiba Wafam Sing Adugi Wangmata Interview Pangto Ki
MCI gi makada leva institute singda technician amadi mechanic sing lobada sanagadaba rules and regulations sigi wamada rims ki MS na staff kharaga lautu naraga selection process atharamba haibusi rims pu sendan pam ontok pani takle samjin sajan ba certificate sajin naduna selection Satha Labor Singi, Matakta Rimski Director Su, involved Toramba Haibusi Labak Tivani. Satha Kiba interview Adugi, Kalaba Candidate Singi, Trade Certificate Adu Karama Makalgi, Certificate no Amati Karambanium Gimakada, Pangto Kiba Selection Process no Haibudu, Lebak Miam the Kangan Drabadi, Selection Process Adu Satnaba Yaroi, Leba Wato, electing Ida Ministers of Health Amati, MC Aina Yang Sinbinaba, Puning Singsilakle. Handak pangthok kiba thangmaiban amadi thongzu kendra gi marak chemical da BJP gi mirep na mai palak pa asi center na yamna lumna lawi makata na pangthok ko daba civic body election singi matang da khanana ba veteran politician Ozoi amari hana DGP oramba Joy Kumar bu BJP gi Manipur in charge Prahlad Singh Patel na Delhi da korak le hairi ngasi naurem thong da leiba Joy Kumar gi yumda pamusinga unaba amada mahana wafam masi phongdok khibane Moi MLA anina lakpa tangum de lakani hain ma here tangum sida nabani su laktabi yagi soidan lau aduga mayam sida introduce toga nauna sigi tungi kogi BJP gi 2017 gi emama tamaga masigi BJP gi semgat saga pasida su noisu tanaga konaba tonana bala o haina sumai tona takpirki How Kibatang Amadigi, Hauna Satara Kiba, Border Security Force, BSF, Linkat Kibagi, Sahi Yankai Suropagi Taram, Ngasi, Querenga de Labor, Nipumapan Suba, Battalion, the Lucian Cray, Taramasida, BSF Counter Insurgency Operation Manipurgi, DIZ, Midru Sonawal, Forsa Sigi Atay, Makok Tongbo Officer Sing, Tabaktigi Potarabo Officer Kaya Susarup Yaki, DIZ, Midrulna, BSF na Ahanba, Horokpada, 10 House Ama Fangbada, 5-star Gi Hotel Amada Laiba, Pamagum Nungaiki. Sahi Yankai Asida, Forsa Sida Awan Makaya Laktuna Tare Suba Pay Commission Fangadore, Awaba Kaya, Tenalaga Nungaiba Punsi, Lakadabani Haibusi, BSF Ki, Lami Singnamatam Kudingda, Ningsing Batangai Fade, Haiki. जहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप छुट्टी क्यों नहीं गए, आपका खाना ठीक मिल रहा है, आपको रहने के लिए बैरक ठीक है, वगैरह वगैरह बातें। ये आप देखिए कितना इसमें चेंजेस बदलाव आए हैं आज से 50 साल पहले और चल चल के आज तक। बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा तोरबुंग की वार्ड नंबर 3 दा हांगलिबा चुरचानपुर पुलिस की पुलिस पैकेट न तोरबुंग एरिया दा मरम सादना मियाम दा ततना अवाब पीरे मसी अथुबा मतम दा लौथोक पिनबा तोरबुंग एरिया सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना मरिलेनब सिंगी पोनिंग सिंगसिली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पावगी मिफम अमदा तोरबुंग ग्राम पंचायत की प्रधान साप्रम राजेना हौकिबा तांग अमदा पुलिस पैकेट असुगी पर्सनल खरना आर्मी की यूनिफॉर्म सेलगा मरम पीदना मियोय अमा फानब होनबदा लेकाय मियाम थोरकचुना कलहौकी मदुदा पुलिस पर्सनल सिंह अदुना कांगलुप नायब वाफम सिंगी इसिल इनाउ सिंगदा हाइजिनजुना पामदबा थौदोक थोकदबदगी चुरचानपुर पुलिस अमदी बिष्णुपुर की पुलिस ऑफिसर सिंह मतम चाना लाक्टु इरांग अदु लाक्सिन खिबने ममांगदसु पुलिस पर्सनल सिंह असिना पामदबा थौदोक कया थोनबा लैख्रे अतुबा मतमदा लौथोक पिनबा लोकल एमएलए की खुथांगदा होम मिनिस्टर दसु आइबा चेरोल पिसिनख्रे अदुबा ngasi फाबा थबक ओइना पांगथोक पिद्री मखाताना पामदबा थौदोक थोरकलबदी मदुगे डाइरेक्टर मणिपुर गवर्नमेंट ना पुगदबनी हाइरी ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 3 की एरिया सिदा पुलिस स्टेशन अमा सोजामपुर पुलिस पिकेट अमा सोजामपुर की साइड की हांगबिरे मरम अदुना मसी हारिबा पुलिस स्टेशन से अथुबा मतमदा लौथोकपियो मरमदी मसी अनकप 0 पॉइंट लेबनिना अदुगा अखोई औसाइखाई पुलिस स्टेशन से अथुबा मतमदा संगाबिदुना इसा मसागी थबक तौहनबियो अदु नत्रगदी मसीदैदा पुलिस स्टेशन अनी सुरकु मरम ओरगंदा खोइदा फफत्ता थोप कयामरम लेब तारगदी मदु मणिपुर गवर्नमेंट दायित्व पुबिगिदौनी Cultural Forum Manipur की President Professor Naurem Khagendrabu Manipur University of Culture की अहानबा Vice Chancellor ओइना खलकपदा हराउ तयाम फोंदोपग लोइना मपुंग फाबा University अमा ओइना बा मियामनसु मतेंग पांगबियो हाइके हौजिक मखाताना ngasi सानबगी पाउ लौबिसे
M. Ravisandra Trust Kiamgai na Sinunatare Suba State Level 7S Site Open Football Tournament Kiamgai Ideal High School gi ground da tha sigi tang kundagi hauragani saruk yagadaba singna admission fee lupa lising ani ga loinana tha sigi tang tara humdoi fabagi manungda security deposit lupa sangwa ga loinana trust asida pishilagadabani hairi Manipur Hockey na sinuna tha asigi tang tara ga humdoi dagi kun fawba Kumal Lampak Hockey Stadium da nupi masagi team ahum amadi nupa masagi team nipana group ani thona khaiduk tuna taruk suba under 16 boys and girls state level hockey tournament pangtholagani hairi ngasi dagi Orissa gi Bhubaneswar da sathariba 38 suba junior boys and girls National Safak Takraw Championship ki ngasi sanakiba nupa masagi Regu Events ki ahanba sanakiba da Manipur na Nagaland bu set ahum sinoda maitiba pikre Makatana sanabagi pau boyai ningthauzamdagi phangbigani ngasigi sanabagi pau da football nako nambun mapal USA khurai gi makuta maiti khibadagi kumapal suba sisi mit ki ahanba amadi aroiba match oikre makhatana sisi mit asigi matching sanaba phangdaroi All Manipur Football Association sinduna mapal gi team ahum amadi state asigi maming lerba team taranipan punna team kunma thoina saruk yaduna imphal gi mapal kangjebungda knock out basis sathariba yakai mapal suba sa sorsan sing KCSICBE Memorial Football Tournament ki ngasi ani suba match oina sanakhibda United Sports Association USA Khuraina Nambul Mapal Athletic and Cultural Organization Nakobu goal ani amada maithiba pikhi USA Khuraigi mai pakpagi goal ani du YZ amadi S Sadanandana match ki tarani thusuba amadi taramari suba minita sankhibani maiti horaba nako nambun mafalgi amatangareba goal adu MD Amir Khana match ki humdra mathoi suba minita sankhi match asida nako nambun mafalgi sanaroi TS angobada center referee Brozena yellow card piduna makhatana foul tawdana warning tawki Hayeng ahanba match nungtil pung tarani thugi minute manga tabada KPSC Kaching amadi sahi asigi tara suba steleki winner M Khabamga sanagani ani suba match nungtil pung ani tabada SSU Singdamai amadi Thisu Thawalga sanaragani tare suba ampha senior football league 4 BM Singh trophy gi ngasi sanakiba match ta Manipur Police Sports Club na YWC Langthabalbu maithiba pikre All Manipur Football Association sinduna Kumal Lampak Artificial Top Ground team mangana saruk yaduna tha sigi tang kumapal digi satharkhiba tare suba ampha senior women's football league 4 BM Singh trophy gi ngasi sanakiba match ta Manipur Police Sports Club na YWC Langthawalbu goal ahum sinoda maithiba pikhibani Manipur Police Sports Club ki mai pakpagi goal ahum adu NG Balana match ki kunmathoi suba amadi humbuda 3 suba minute sankhi atopa goal aduna S Sakhi Tomina match ki 3 suba minute sankhibani match asida YWC Langthawalgi sanaroi Jyoti Malada center referee na yellow card piduna warning tawki sathariba league asigi mathangi match tha asigi tang manga gi nungtil pung tarani thogi minute kun satpada ahanba match oina NYTIC Okam Suthek amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani ani suba match nungtil pung ani makai tabada Kripsa Naurem Thong amadi YWC Langthawalga sanagani District Sports Association Sadar Hills Kuntare suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ki final sangkre All Manipur Football Association sinduna Kumal Lampak Artificial Top Ground team tarena group ani thona khairutuna tha sigi tang kurumduri gi satharkhiba kuntare suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sankhiba ahanba semi final match ta District Sports Association Sadar Hills na District Football Association Thawalbul goal taruk sinoda maithei biduna final sangkhibani District Sports Association Sadar Hills ki mai pakpugi goal sing adu Longmin Hong na match ki 35 suba nifutruk suba amadi apiba matamgi ahapa minute anida goal ahum sankhi naiboi thang na match ki 12 suba amadi 58 suba minute goal ani sankhi atopa goal aduna naikho sang na ahan bahau ki apiba matamgi ahapa minute amada sankhi bani match asida District Football Association Thawalgi ais thoithoiba Bikes amadi District Sports Association Sadar Hills ki mango hauda center referee na yellow card piduna warning tawki mai balaba District Sports Association Sadar Hills ki coach Ruhikandana team matau karamna preparation tawki bi habi matang habi aikoina hana district ki oina angang chingche hana prepare mamang digi tha amamuki mamangda sum prepare tawba hujabani aduga aikoina aduga si amuk play it as tournament sau yam final match lawga ngamgani habigi thajabale bibra amasung kai karma mongda tapi tambigani asida Imphal West ki leiriba and akoigi player sing
मरुइना हाइबदा मखोइदे इंडिया की अंगांग तरे निपान यावबु मरम ओइदना अखोई सानाबदा खेला क्लबती सानागनी अदुबु अखोइना कागनी हाइबमक्ति ngamde अदुबु अखोइगिना अफंगबा नहान हौखिबा ममांगदा मिस पास खरा तौखिबा हाइदी गोल ओइबे याबा खरा ओइहौदबा अदुगुमना ओइदबा तारगदे अखोइसु काबा याबगी आसाबक्ति लेगद्राना खल्ले टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच हयेंग अयुक पुंग निपन मखै ताबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सानरगनी Bharat Swabian Trust and Patanjali Yoga Committee Imphal East amasung West Unit na sinduna handak sangai festival yawba lakiba Myanmar gi delegate singaluinana yoga sanabagi thorum ama Thau Healthcare and Fitness Center gi indoor hall da pangthokre Myanmar su atuba matam gi manungda yoga gi kangbu ama thaduna dambina ba honaragani haide Housing Sathariba Sisi Mita Sarukiyariba United Sports Association Khuraigi Sanaru Singda Makoigi Darkar Oba Polam Singh BJP gi State Secretary L Sushindrona Yantokre Ngasi Lamlong Tong Manakta Leiba USA gi Ground the Pangtokiba Tharamatuda Association gi President Y Nandavir Amadi Atailu Singba Singh Saruk Yaki L Sushindrona Fongdokpada USA Khuraina Housing Fabada Matik Saba Lampak Leitriba Asi Mathang Sahidagi Lairagani Housing Fabada USA na afaba sanaroi kaya putoktuna mapa laibakta thabak tauba yauri loinana Manipur gi mingchat purakpada sauna mating pangli haike District Youth Affairs and Sports Tawana Sinduna December taraga matoi faba sathagadava District Youth Leadership Course ngasidagi sugunu wapok pida laiba T Ranjit Memorial English School da hogdokre hogdopagi tharamda SDO Waikong Dr M Beto sugunu police ki SDPO and Mangisu Saruk Yake Numit tarani chathagadaba course asida Thawbal District ki manungda laiba tongan ba lanai lup singi nupi masa tara mangana saruk yari Housing Nasidamagi Oiba Ingasagi Pau Pizari ICA Olympic Party ki pangma pau gi matum ina ngasigi paidagi saba degree Celsius kuminitoi dasmik ama paidagi ingba degree Celsius taramatoi dasmik ahum Nungsiti yawu ising manil gi sang ayukta sada maudra kundoi nungtildana sada umapan Nong subugi sang nil Loishalakpada maru oiba pau amukhana lau singubaga mari leinaba thabak singda center na sada yangkai putolamba adu sada maripudara putoktuna Manipur gi lamu singda hena kanaba fangalagani haina Agriculture Minister Abdul Nasir na fongdokre Manipur su disable oraba singi malyamgi numit thoram pangthokre amasung numit humni su chathagadaba Imphal Literature Festival da saruk yagadaba Bangladesh Tripura amadi Myanmar gi mihu sing Imphal da thungnare Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang asida loijare miyang tabiri ba punamakta amukka hanna khurumjari